Na kamera ka ba Messi usa haka World Cup arajar ara Qatar kata kamera B arspa iwe. Kad ba kamera ka ba Messi usa mentah Kansas City hakari Amerika kade kamera arspa ar. Haka ba kamera ka ba Messi usa lasa Marway kad ba wepat ka kamera Marjan arspa alai kade kamera belasa da Rodrigo de Paul bad Otamendi. Kata kepada kejakasa jong kirang leka jong kari Argentina ha Kansas City ha kari Amerika na kementakan ke World Cup arjar pohonriu ki ar pohonriungut kirang leka jong kari Argentina kiban sami madan ha kane ke World Cup arjar pohonriu kilapoi hir kendau syakari Amerika ha kaba kejakasa ka training camp jong player ke Argentina kadaya Kansas City. Haka ke Argentina kan selekai perlok ningkong haka ke step new trick Persia ya ke Honduras haka po sunsteng menstep. Bat hadin kata kan sadon sakawai ke lekai perlok Persia ke Iceland haka cipo trick haka po rusteng menstep. Henry hangne kendir tung niapet haka bayar day history ke kamrasa jong Messi haka World Cup arajar puar haka Qatar. Haka baka kamera B arspa iwe kaba Messi usa haka World Cup arajar ara Qatar kat kumbi kubor ong baka University kajakasa jong Messi ke penkalano kum kawe ke mini stadium namar baka daw kadebo Messi haka ne kamera sa B arspa iwe haka Qatar kaderu namar bawa yo khore ke jingjob kum champion haka World Cup arajar arpoar. Henry ke kamera ke bausa haka World Cup arajar puar kadai B arspa iwe. Kada saka kamera mentapat hakan Kansas City hakari Amerika hakan ke World Cup arajar punriu kadai kamera arspa ar. Kabau Messi hang neru mentaus nem usa Marway. Kad baka kamera ke Marjan pat baru Messi kadai kamera arspa alai kabadsa da Rodrigo de Paul bat kumjuru Otamendi. Haka juk kamera arngut kadau Messi Marway. Kum taru syuaban sedang ke World Cup mentaus nem arjar punriu haka bak Argentina kat sambi madan ningkong hadu ke kat new tarik Persia ke Algeria kata haka por drusteng menstep. Bat suai kata kum ke jingpen kre nagam ta ke World Cup ke Argentina kan sedon kidik arteli di jinglekai parlok. Kaban sedang haka nikah new tarik mentau penajun. Kumta syoban sedang kejingmi madan ningkong haka World Cup Persia ya ke Algeria. Kumtaru haka neka step jongkah new tarik ngin CE ya ke jinglekai benengkong jongkah Argentina haka jinglekai perlok Persia ya ke Honduras. Kumtaru omla bayu sngau ke World Cup pentas nem arajar penriu kelajan sedang namarkan sedang haka mi jongkah kadwe tarik hapedeng jongkah jinglekai opening ceremony ke Meksiko Persia ya ke South Africa. Kublai Shibon.